Chilaya he pathin TAONA man pi na mano he TAONA ngaicha ho hijut the prayer center chu TAONA mol tiu chu chi hi prayer center Pangmol Catholic school sa chu he prayer center so kile ST Vincent hichimuna hi giana na lu na le hi chu kholai lampi hi hi jui to ale chunglang khoi di he toy olola kan jui to ding hi Pangmol Catholic school asim chai di ta alim do lo chu alim as do jeng an ko anang li khalo che pata na 1 2 na kyam ke hob lo cha hoyo ka chi lo lai anum tap te amun he Pangmol ya tiu ta lai ipe tiu ta lai Pangmol Catholic na kan kap de Pangmol Catholic chalaya ho ho ting sei ta oh paka jisu oh kada kamu kho lo cho Chilaya he pathin TAONA man pi na mano he TAONA ngaicha ho hijut the